Yes, amahoro y'Imana bane namwe mwese inshuti bwoko bw'Imana, ndabaramukije amahoro ya Kristo Yesu, ndabifuriza kumererwa neza muri kwezi kwa kabiri muri zimpera zako. Ndabashimiye cyane kuba mwashoboye kwifatanya natwe kandi mukifatanya na Promesse TV, televiziyo yanyu, televiziyo ibakunda kandi televiziyo ibiyumvira, televiziyo ibashize ku mutima. Muraryohewe kandi natwe turaryohewe no kubana namwe kuko ari umwanya mwiza cyane wo kuganira. Uyu munsi nifuza kuganira nawe. Ibiganiro nifuza kuganira nawe ni ibiganiro bitari ushobora kubona umengo ntacyo bimaze, ariko kandi birafite akamaro kanini. Urakoze cyane, nizere ko aho uri umukristo warabatijwe swate mu mazi menshi cyane mu muriro nk'uko benshi babivuga. Ndizera neza yuko wavutse ubwa kabiri. Hariho amajambo Yesu yakunda gukoresha igihe yaba ariko arigisha cyangwa igihe yaba ariko avugana n'abantu. Hose tugiye dusoma mu isezerano rishasha dusanga Yesu yakunda kubwira abantu ukuri, kandi ukuri yababwira ntiyababwira ukuri kumwe. Yesu yakunda kuvuga ukuri kubiri. Ushobora kwibaza uti mbega ukuri kubiri ni ukuvuga iki? Yesu ariko aravuga ukwirikiranya amajambo yiwe, hari ijambo yakunda gukoresha cyane, yavuga ngo nukuri ndababwire. Iryo jambo ndaryumvise ndiko ndasenga mpwemu w'Imana anyereka iryo jambo icyo ari cyo. Ndabona neza ko mu buzima bw'umwana w'umuntu hari ukuri inshuro zibiri. Hari ukuri k'uyu mubiri twambaye, hakaba n'ukuri ko mu mutima. Umuntu ushobora kumubona asa neza ku mubiri, yambaye neza kabisa, ukabona uti kweri ujya umuntu amerewe neza, ariko uko kuri ubonye kuri uwo mubiri ntabwo ariko kuri ndani mu mutima. Haleluya. Niyo mpamvu Yesu yakunda kuvuga ati nukuri ndababwire. Ahantu hamwe honyene yavuze nukuri inshuro imwe, yavuze ngo nukuri ndababwire, ngo utemeye kuvuga ubwa kabiri, haleluya, uwo ntashobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Aho honyene niho yashoboye kuvuga ukuri inshuro imwe, ariko ahandi hose ukwirikiranye ukaraba usanga yagiye avuga nukuri ndababwire. Ni ukuvuga ngo yaravuga ukuri ko ku mubiri wiwe yambaye mu nda ya Mariya, uko kuri yarakuvuga, maze akongera akavuga ukuri kuri mu mutima, kuri mu mpemu, kuri muri we by'ukuri nk'Imana, akagushikana akakuvuga. Abantu b'uyu munsi bavuga ukuri kumwe bakibagira ukwa kabiri. Ndaguhamagarira ngo uyu munsi ukubera umunsi mwiza udasanzwe, ukubera umunsi mwiza wo guhinduka ucumbira ijambo, ubu umunsi mwiza wo guhinduka, ubu umunsi mwiza wo kuvuga ukuri kose kuri muri wewe. Ntuvuge ukuri kumwe gusa, kuko ushobora kujya kubesha umuntu ukamubesha kugira ngo umukure ku utwiwe, ariko uzi neza ko muri wewe ibyo uri kuramubarira ari ikinyoma. Abantu benshi nagenda babona bakora ibintu nk'ibyo, akagenda mu rusengero akabesha umupasiteri ngo pasiteri ndagusabye unsengere, pasiteri agasenga n'imihogo igatabuka, ariko bya bintu yamubwira pasiteri ngo amusengere atari ukuri, ari kinyoma. Abakristo benshi gituma badahezagirwa bagendera ku kinyoma. Abakristo benshi gituma badahezagirwa bagendera ku makashikashi. No kuvuga ngo baravuga ukuri ku mubiri, mu gukuri kuri ndani mu mutima ntibakuvuge. Ushobora kugendana n'umuntu akanagusororera, nimba ari amafanu ukanywa ugahaga, ari ibyo akakugaburira ukarya ugahaga, ariko ku mugoroba yiteguriye kukwica. Bantu b'Imana, nagira ndababwire ngo tumenyere kuvuga ukuri mu buzima bwacu.
tumenyere kuvuga ukuri mu buzima. Ukuri ni kwiza, ukuri kurafasha, ukuri kuratabara, ukuri iyo ukuvuze guhindura ibintu byinshi muri wewe, ukuri iyo ukuvuze guhigira akamaro no mu bandi bose, maze uko ubonye wese akavuga ati ujya mugabo, ujya mugore, ujya musore, ijya nkumi ni umunyakuri. Bwana sifiwe sana. Abantu benshi iyo bagiye kwatura aragenda akatura, mugakatura umurenzako. Hari umuntu nigeze kumva ngo yari yarishe umuntu, maze ngo agenda kwatura, ashitse imbere y'umupasiteri aramubwira ati jewe nishaka yabo, ndagusabye umbabarire kuko nishaka yabo. Pasiteri aramubaza ati mbega none akayabo iyo bakishe, mbega akayabo bakishe karaheza kikabicaha? Ati jewe ndazi neza ko akayabo, ariko mu nyuma uwo muntu yasanze yishe umuntu mugenzi. Vuga ukuri kose, ushitse ahantu vuga ukuri kwawe, ushitse ahantu babwira uriwe, biyereke, reka kugenda winyegeje mu bantu. Abantu benshi uyu munsi bambaye urusato rw'intama, kandi bo indani ari ntambwe, ari bingira. Reka kugenda muri ubwo buzima. Bene data, abakera barabivuze ngo babanja yera, baseka kariyo. Enda ndagusabe ntuseke kariyo, nturyane wera, oya bamuzima, uguruka, vuga ukuri kose nkuko Yesu yabivuga. Yesu yaravuga ati nukuri ndababwire, nawe vuga ukuri kwawe kugira ngo witature maze ufate inzira. Urakoze cyane, ndagushimiye kuba ushoboye kubana nanje muri umwanya. Nagira ngo ndagusabe ubandanye ukurikirana ibiganiro bya televiziyo yawe, televiziyo igukunda, televiziyo ikwifuriza kumererwa neza, televiziyo ikwifuriza guhinduka mu buzima bwawe. Turaguhaye ikaze rero. Imana yo mu ijuru ibandanye ikugirira neza. Mu minsi iri imbere tuzobereka amaserivisi televiziyo yanyu ishobora gukorera abantu iyo bayituye. Imana yo mu ijuru ibahezagire cyane. Mwari kumwe n'umwungere barasingiza Michel, umwungere w'ishengero y'isezerano ryera, akaba ari nawe yaritanguje mu Burundi mbere no ku isi yose, Eglise de la Promesse divine. Hama Promesse TV Burundi nayo ikaba ari televiziyo y'ishengero y'isezerano ryera. Murakoze cyane. Imana yo mu ijuru urahezagire. Bye bye.